la phambi kwami ngihamba nomnethu engizofisa futhi ukuthi azethule ngoba angifuni ukuthiwa Mavundla wena waletha abantu wena oba ngifuna azethule mina ngizongena ekhaleni ngoba ngiyithandile mnethu into ongibhalele yona ngesikhathi upitcher upresenta iconcept nebusiness osuvela usukulona ngathanda nesigaba sempumelelo osukusona kakhulu ngathanda nomoya wakho ukufisa ukuthi kungabe ukuthi uphumelela kwakho nje uwedwa kuphela mhlawumbe before siqale ngizocela ukuthi uthathe leli thuba siyakwemuela kuqala eMavundla Media kwethu mhlambe okwakho kungaba ukuthatha leli thuba ubingelele lezi ingane zakwethu mhlawumbe bese uyazethula khona nje sekuthi hawu umzala abanye baqamba amanga abanye bathi hayi lenkabi ifana nenye ngangihlala naye nasifile egoli yakwaNgcobo sengifuna ngifisa ukuthi inathi camera yethu izihamba ngayo usibingelele mhlawumbe bese uyazethula ukuthi ubani wakabani kanjani Tabe cool cha angibingelele la kwaMavundla Media kuhle siyabonga bafowethu igama uSiphamandla wakwabiyela le obuko labo inhlanga ngeshona mana obuka ngithi iSemelmoth usedolobheni ayi cha ngisendaba zensanga la indaba zensanga elapha emagqumeni akwaNdundulu ngithi majikeni la uNdundulu uthi usujima ungena ngeNdundulu hamba gravel hawu lalela yazi ukuthi yini eyenza ngingafuni ukuyeka noma ngingafuni ukudlula kulowo mbuzo lowo it's because ngiyafuna ukuthi isikhathi esiningi thina masibona abantu esebephumelele empilweni siyitshela ukuthi mhlawumbe baqhamuka esentini mhlawumbe baqhamuka la uqhama khona uMavundla nje koMascreen siyitshela ukuthi wayitshela uThombe uqhamuka la kuhlala khona uMavundla komhlanga koBhalito lalusha yabo so asirelate isikhathi esiningi nabantu abasebenjani esebephumelele so ngiyafisa mina ukuthi indawo oqhamuka kuyona ivele ukuthi hayibo uma kukhona umuntu wakandaba zensango okwazi ukuhamba ngokwebusiness azafikelele esigabeni esikanje kusho ukuthi kupossible nakumina kodwa ke kusho ukuthi awufundanga khona indaba zensango ufunde kule isikole zabe cha ngafunda eNhlube lapha nezansi kwana uMponjwana ngafunda eSithebe isikole sami lokaze ngisibone mana ake uthi furthermore oh wale ufuna ukubona ukuthi okay awuthi girl Ukuze uthi uzosho ngalendlela yalaba lokuthi girl cha wemfethu ngiyabonga kakhulu uSiphamandla kabiyela ibusiness mfethu okulona mhlambe ngoline wethu wakwa business uthi what line of business mhlambe first igama lebusiness oqhamuka kulona lenzani okokuqala lokho mhlawumbe ungaba yimibuzo engafisa ukuthi ngiphendulele kuyona okay mina uthi ngumbhali cishe ngathi umbhali ngumbhali ukubhala kwenu bafethu mina ngumbhali bafethu ngibhaka amakhekhe ngibhaka nje amakhekhe nophaya njengoba nibazi isikhathi esiningi batholakala kimi bona wesibhaku kusho ukuthi ulezi zama apron lezi nalezi ishandise ezinkulu lezi asengqoka ezimhlophe ngiyosangithinta ke lapho bese ngifaka into yakho yini lapho nje uqhamuka ngemuva masise ezitolo lapha siqhamuka ngayo wefethu omunye umuntu angayibuka thina sacolonize kakhulu abelungu basitshela ukuthi umuntu onemali noma owenza imali umuntu ogqoka i-shirt no tie nesuit yabo into engisho so ngifuna ukucheck ukuthi usebenza khona lapho okubhakwa khona noma ibusiness lakho number 1 number 2 yini igama lebusiness lakho because part of this conversation it is to also brand our businesses for a meaningful cause okay ngizokuhlukanisela kabili ngoba ngize ngezinto ezimbili sure last baka khona kwami okay igithi yeah okay khona futhi siyabhaka nje sibhakela futhi inkampani eziningi engenalo ilungelo lokuyibiza ngamagama kodwa ngisho nje ukuthi abantu sebawadlila amakhekhe ucishe kuzo zonke izitolo lezi abajalo wathola kuzona bayawathola kuzona ngamafushane ubiyela uthi kimi usebhizinisini lokubhaka masikhuluma ngohlobo lwama products and services uthi ama products abawasebenzayo amakhekhe ophaya masikhuluma ngamakhekhe kushuthi lapho sikhuluma go Black Forest cake red velvet cake chocolate konle no carrot le carrot ngisho nje ngize ngilibeka ucarrot abancane ababili abafona ade khala nje ngiyacela lokho kulethe show ngathi ngiyeza ngesawatha ngiphathele
mfethu singene kakhulu kulento ke ethi uma uthi lamakhekhe akho ahluke ngani emakhekheni amanye ajwayelekile kungani mhlawumbe singathi umuntu akayeke ukuthenga amanye amakhekhe ezothenga wakwaBozas othi ngikwenzele nje into oqala vele uhlala uthenga mfethu into ehlukile engize ngayo la ukuthi uhlala uthenga bona zonke izitolo eBoxers khona Spar khona Pick n Pay khona akukho la sinekho khona bona usho lo box owaziwayo nje lo mkhulu Boxers khona Pick n Pay Spar Pick n Pay Shoprite Food Lovers Market la sinekho khona iseWoolworths hayi nakhona so mfethu ngifuna ukuchecka ukuthi uma ngabe uthi kanti uphinda usupply nabantu abangako nathi kushuthi sivumelekile siyakwazi ukuthi siyiyele ngqo direct lapho noma size kuwena ilapho ke engize khona njengoba ngizocela ukuthi sihlangane kanje la eThekwini ngifuna abantu abala eThekwini abafuna ukuyiphilisa ngebusiness ikakhulukazi mhlawumbe uma ngabe usunasi isitolo already noma ufuna ukuyiphantela alright ufuna ukuthenga lamakhekhe leli khekhe umuntu bheka kulezi izitolo ngizohlukana ama brand ngelibrand ngendlela ejwayele ukubranda ngayo ngoba izobana nendlela yakho yokubrand kodwa uma ngabe ulifuna le khekhe ngizokunikeza ngemali encane encane ngalendlela ukuthi wena ukwazi ukuzenzela mhlawumbe inzuzo engaphezulu kwa mhlawumbe 30 rand ngekhekhe iprofit ngekhekhe lilodwa ukhona nje umfana ola eThekwini uthatha awu70 njalo ngosuku udayisa amakhekhe awu70 babaleke labo 20 rand maku 20 rand labo 30 rand maku 30 rand ngosuku olulodwa uyaphusha lo mfana ukuthi ke wakithi uzalo umfowethu nganikeza yena ngifuna ukuyitest project ukuthi ngasebenza kodwa abantu engibafunda kakhulu yabona eMlazi kwayu sinesitolo lapho sinecontainer esibekile edayisa amakhekhe embuzini lapha yakwaJina sinecontainer futhi lapho idayisa wona amakhekhe eClermont eTop Rank sinecontainer lapho futhi idayisa wona amakhekhe idayisa ikhekhe kuphela mfethu enye isebenza ngekhekhe ehostela eKK sinecontainer lapho idila ngekhekhe ngifuna ucelela ubafo engcono aphendule ngale ngaphandle then so that bezosiza mfethu uthi seClermont eChatsworth asiqale phansi kwayu emalukazi sine store container lapho eMlazi kwaJina embuzini lapha ikhona icontainer lapho sibe eTop Rank eClermont kube iseKK ehostel nje duze kwegarage sinayo sebefile ikhekhe lakho kube ingasedube village mall sinayo futhi enani sure kube ise hostel angazihlukanisa ngamqedwe ukujika la ungena nje uqale hostel kwamasho sinayo futhi container lapho eyogcina besiba la eMayville yebo njena nje ubiyela uhlakahle yabona mfethu uyangichaza uSpar ungichaza esigabeni esithi njengamanje mina nginomqondo othi ayikho into engiyithanda njenge-franchise yomuntu omnyama ikhulu khona manje mina ngisemkhakheni wezincwadi kufunakala izincwadi ama-bookshops asevalile sinenqaba yababhali abafuna ukudayisa imisebenzi yabo abasazi ukuthi manje bazoyiveza kuphi kanjani lezo zincwadi esikhuluma ngazo awucabange nami sekuthiwa manje isitolo sami sezincwadi sitholakala eGoli eJip Hostel siyathola angikho sure ukuthi ziyafunda lezi zaseJip I don't kodwa sikhuluma ngawe ngi-highlighta nje izinto engicabanga ukuthi ziveza ubukhulu njalo obukhula kwani kwengane emnyama uma nje kuyimanje ngiyazi sekukhona umuntu osezothi siyakudinga nathi kuphi eFryhead siyakudinga nathi kuphi eBergville siyakudinga eNewcastle usazomisa nje ini lapho iwarehouse ethi osomabhizinisi baseNewcastle uma befuna amakhekhe bazosifica mhlambe emadadeni esection 2 uma abaseBergville njalo now ngifuna ukuchecka mnethu ngoba ngifuna siyise direct kuyena ke manje umuntu qobo lwakhe uthi ama benefits ukuthi angayi ko order ePick n Pay or royal order kulezi izitolo lesizibalayo ezinkulu awu order kuwena imapi iprofit nani ngizokwenza kube lula nje mfowethu into esifuna imali 2025 imali usunyawo wenza imali but mina ikhekhe lami njengoba ngilifaka zonke lezi zitolo ngifike ngithathe ngilise kulezi zitolo ngilisa kuzo balisuke lapho lize kubona abantu sengikhethe manje ukuthi lisuke kimi ebantwini lingafiki futhi lisizuzise mina ngedwa wena uma uthi mfethu uhleze ekhaya uyaphanda awazi uzophila ngayo woza mfethu no 600 rand no 500 rand uthatha amakhekhe awu10
uhambe uyodayisa sibona ukuthi ubuye uphethe 300 rand ngosuku olulodwa times the low 300 rand by 5 days 1.5 times by 4 weeks 6,000 lo you understand uyihlayele ekhaya uthathe nje uhlanganisa 500 rand uzuthatha uyidayisela amakhekhe wena awulema lapha ibhizinisi elingawenzela imali o6000 ngenyanga uma ungabe usebhizinisini uyazi kunzima kanjani mawuthi unestore lezi ndawo sengishilo uma usemlazi useClermont sazosabalala iTheku lonke sizogcwala futhi iprovince kulonyaka siplan ukugcwala nje iTheku Maritzburg Stenga nakuphi kulezi amadolobha asondelene kodwa kulezi ndawo sengiyibalile emlazi mangabe kwamakhutha usemlazi lapha umlazi wonke namaphethelo ngoClermont eMtuzuma kuphi sesinawo vela ama container sesiwabekile wena okwakho ukudlula nje uthatha ikhekhe uzolithatha uma uthatha awu10 ngizokunikeza uthatha nje awu10 kuphela ngizokunikeza ngo50 rand ikhekhe uyala bayayazi abantu eBlack Forest bayayazi abantu eBlack Forest ukuthi umalini estore nakhuleka bayazi kahle mangithi mina iBlack Forest cake uzothola ngo50 rand usungayicingela iprofit usungabona manje esinye store lezi inkulu zamanani aphansi njalo nje sidayisa ngo 100 rand mpethe bakunikeze ngo 50 rand that's like 50% 100% sure I mean 100 yes 100% yes umthole uthatha ngo50 rand mina ngithi ke ngidayisa noma u8 ungabizi uzoyibalekisele yabona ke biyena ngicela ukungena kancane nje futhi emlonyeni ushaya enye into esibulale amabhizinisi amaningi abantu abamnyama umuntu efuna ukwenza iprofit enkulu once off imbalekisele ngani ngeclient ngaphinde libuye kanti umuntu umdayisela ngemali encane ubuya njalo you are guaranteed ukuthi yabona lo uhlale efika overtime ezinye zezifundo engicabanga ukuthi through this live broadcast sisiyidlosele ebantwini uyabona ukuthi ngikwenzele isibonelo ngaleli khekhe sure uma uzothatha le khekhe ulisika ama slices uzokhipha ama slices awu8 kuzoba nzima uhamba ukulidayisa ngabantu abantu abanayo imali isimo si thatha ikhekhe ulisika ama slice awu8 dayisa slice ngo10 rand ubona uzophela in 10 minutes ubona uzophela in 10 minutes mala akusuthi into endawana ngoba nangade ngicabanga ukuthi hayibo mina ngihalele nje uphisana wekhekhe yabo mina vele ke mina biyela ngilona lo hlobo lomuntu othi ikhekhe sengiyolidlela ukuthi ngize ngiliqede yabo mina ngumuntu ikhekhe nje oluthi othi ngicela unginike uphisana ngabodwa noma babili sengenele njalo now kusho ukuthi wena ngamafushane ke uthi enye indlela ukuthi ikhekhe lakho ufuna ukulidayisa u8 rand awuvela ulikhathe nje ama slices awu8 slice usibize 10 rand ngeke umuntu akekho umuntu ophuma ekhaya budget eyikhekhe sure kodwa umehlangana nawe uphethe ikhekhe ngo10 rand ayi usane sethi abuya sasana senthatha khona mfana balidayisa umfana kafowethu umfaka skip wabhala 10 rand bathi thatha lento hayi bantu bayithatha lento ayikhulumisi no ngicabanga ukuthi ke kuzophinde kuhambe biyela sifike la ozophinde ubafundise khona abantu ngoba nathi sizoba kuwo futhi lo mkankaso wokufundisa abantu ukuthi how do you market business lakho other than uzothenga ikhekhe but also the other strategies ongayisebenzisa ukuthi business lakho ukwazi ukuthi lenze njani ulihambise ebantwini usemavundla media sihleli noSiphamandla okabiyela isibongo ubuye kwaBhozasi umkhumbuza ke izimoto zangakithi ekseni uBhozasi owudlule ekseni ujahe ngemulethi iziko alisuka phela ogama ekhaya ngiqamba kanjalo bethi uBhozasi ngoba ngihubha lokho ngize kube iBhozasi isuka khona yabona abazali kushuthi kade bayibona lento ekheke mhlawumbe ke biyela mnethu siyathokoza kakhulu ngifisa ukuveza lokho singantela sincebeleke ngoba vele kuhle ukubona ingane yangakithi iphumelele iqhubeke yaphambili ngifuna ukuphinde ke ngicheckeke ukuthi siyalibona mhlambe ibusiness lakho likhula lidlula emakhekheni liya nakwezinye izinto ezingabahlobo nani nekhekhe njengoba kade sikhuluma kwesisikhathi told how hey sekukhona nezinto how naku sesiyakwenza sekukhona nama muffin how njalo ngaphansi kwe-brand eDeposit zikhona inhlobo inhlelo ezinjengalezo as part of your either medium or long term goals
angikubekele kanje mhlawumbe thabe khulu mfethu yebo zikhona kodwa ngizokubekela ngendlela ehlukile right yabona njengoba ngibekela ama container sure njengoba ngisho ngiyayidayisela izinto ngiyidayiselayo right ukuba bekuya ngami ukuba bekhona umuntu obhakayo ozazi ukuthi uyalishaya ikhekhe sure angeke ngimkhokhise rent mfethu bakhona kuyimanje kwalawo ama container Bhuti. khona ufuna umshini ice cream ngathi ubeka umshini ice cream udayisa yeah khona la container wena wenza ikhe ngenzela ukuthi ngivulele omunye umuntu Ithuba, angene Bhuti. naye la adayisele khona la umuntu othedla ikhekhe bekhotha ice cream ngapha akhotha ikhekhe adlu ice cream kuyimanje khona omunye umfethu osana ngilethela ama scones ngiyakwazi ukwaletha ama scones angifuni ukwenza yonke into lento we must decentralize economy nomunye aqhamuke nomunye aqhamuke nomunye masihlangana la ukhona kuhlangana komuntu omnyama makuthiwa sihlangana senze imali singahlanganethi sihlangene nje mina sengi-excited mina ngiyayibonda ngizopartnerisha ngani ngapha akule mina sengibone angizokuletha khekhe mina nje ngizocela ishalofu elincane khoneni faka incwadi ngithi abantu abafuna incwadi bayothola kaBozas eClermont abantu abafuna ama CD hayi zami ngedwa angithi nami ngithi wonke umuntu ofuna ukuthi ezilethe incwadi zakhe zilethe uMavundi usene network already ama distribution channels awasebenzayo that is where we build our own network and our own wealth as black people ilapho yabona nje owama perfume khona sana ngilethela ama perfume zawathatha ama perfume sawafaka vele umuntu onjani odla ikhekhe engawafakile ama kumele unuke kahle mfethu ulidla kanjani ikhekhe ngiyabuza kodwa nje abantu ebengifisa kakhulu abantu kakhulukazi abala eThekwini abasukuma abantu bahambe beyothatha lento lapha ya u500 akuyona imali engakanani uqala ibusiness nami uma usofika khona futhi ngizoqala ngalabo abasobe beyiphandela umuntu oyisukela ekhaya 500 uma ufika ngizokutrain ukuthi yenza nje nginabo abantu vela bayenza nasebenzile under me bebesebenzela mina ngisenze pilot project ngizokutshela ukuthi nayo iproblem izoba la futhi sizoyilungisa kanje uma une store uzolithatha mhlawumbe uyolidayisa e-store ngizokhipha mina ispeaker nomuntu ozohamba yopromote abantu baze balazi lelo khekhe ukuthi likhona liyadayiseka ngibeka isignage lapho ukuthi ngibeka la udayisa khona uyakwazi ukwenza imali la udayisa khona wena nabanye inhloso ukuthi idolobha nedolobha kwi-growth lo akube khona uBozas la uzoba khona uBozas lapho ngeke iphele iminyaka emithathu singayikhavile iprovince yonke uyothi uphele iminyaka emithathu sobe sesiqedile iprovince Biyela siyabonga mfethu ngicela ukulibona leli khekhe ngoba besebeqalile belibona lapha ngemuva ngaphambi ukuthi sibanikeze ilokhuzane imininingwane yakho yokuxhumana Black Forest Cake it is heavenly musuthe 4 tier ubalo 4 ban 4 tier yenye into lengayibalula ngokubuza umehluko ubuza umehluko yes isikhathi esidinga umusiki ikhekhe leli ufica kuyingcishana yethu kuyintezana ezimbi okay sure wawulibona lapha ikhekhe nama tiers awu4 oma tiers iteki lezi zakhona kube ufaka cream phinde kube ufaka isosi kanjalo kanje bana ubiyela ngivele solithola ithuba lokulisika leli khekhe nathi into yangenza le show ngayenza yaba sebusuku ngenzela kungabi inkinga ukusika ikhekhe angiphathi futhi umuthi lineyitezi ezo4 ndimnethu uthi wena leli khekhe mina ngalithola ngo50 rand ikhekhe lingaka pho ngo50 rand ake ngiyeke kanjalo mfethu mhlawumbe okunye ke ongafisa ukuthi uhighlight Biyela ngaphambi kokuthi mhlawumbe sivale but nje mina mfethu okukhulu kakhulu nengicabanga ukuthi it sums up our conversation is that here is a black child nangubhuti wakithi omnyama wasemakhaya oyincutshe owuchwepheshe ikakhulukazi emkhakheni wezokubhaka futhi osebhakele ngisho nezitolo ezaziwayo ezidumile ikhekhe lakhe likulawo mashalofu kodwa uthi yena uma usulithola kulawo mashalofu usukulithola ngemali engaphezulu ukunemali obungalithola ngayo if bewuthenga kuyena direct awucabange usuliphinda selingasabi lilodwa mhlawumbe sezoba u10 amakhekhe lapho nawe udayisela abanye abaseduze nawe uthi wena uzakhela iprofit engaphezulu ka100% than if you were to buy it from a normal shop ngaphezulu kwalokho uthi awugcini nje ngokusidayisela yazi sekuyimina ngishaya ipitch ke manje uzomkhokhela nawe
uthi ngaphezulu kwalapho uphinde laba bathenga kuwena ubanikeze neindlela zoqeqesho zokuthi banga-improve kanjani ama-sales ebhizinisini labo ngoba phela vele ukuphumelela kwabo kuphumelela kwakho bazobe bezophinda babuye beze kuwena wemnowethu bakuthola kanjani kunodadewethu ola ongawuzama u500 futhi unabo abantu azi kahle kamhlophe ukuthi maye ngaba yobadayisela lamakhekhe bazofike bewathenga but kodwa mhlambe usefuna ukucheck ukuthi do you deliver, do they have to come directly to you, or for now yes you don't deliver and stuff like that. How do you approach the issue of delivery? Okay, yabona njengoba ngibeka lama content njengoba ngiwabala ngekwendawo. Yes. Inhloso enkulu ukuthi iningi labantu engathi ngaba abantu abaqhamuka kulezi ndawo ngibalile ulazi umashu okuyibona abantu abaningi vele amadolobha amakhulu eThekwini. Yebo, amalokisha amakhulu eThekwini, Mashu, Claremont, nomlazi. Bese ukuthi njengoba ngila eMayville phansi. Kodwa uma ngabe mhlawumbe ngibona ukuthi umuntu uyathenga ngempela, userious uyawuphusha umsebenzi. Ngoba uma la eThekwini namaphetheni okwamanje singakwazi ukuthi simsondezele until akhule mhlawumbe siyibone inetwork yakuleyo ndawo ukuthi ikhula kanjani. Ngoba abanye abantu izikole engabuka izikole ekwamashu kuyikole esenani ngoba ngihambile uDodo ngisaqala lento sayihlanganisa ziningi kakhulu. Abanye umuntu ukuthi izikole ezo3-4 zawaqeda umkhekha u10 ezikoleni nje ngoba break ulave uzobe sayiphethe. Staff room singathenga ikhekhe lika 50 rand silihlukanisela nsothisha phelile ngosuku. Fast le. So siyaba deliver abantu kodwa kumele kube ivolume ngoba kudependa kwivolume. Uma usathatha 10 singaqala siqale sikusondezele sikubone ukuthi uyakhula yini ngoba ngisho umfana kamfowethu lo la eThekwini samqala ngawo 10 njengoba ku70 njalo ekuseni delivery uqala iya ngoba uyawaqeda vele. So sesingavumelana yini ukuthi uma abantu abathenga kuwena directly, say for example eNanda, awusayidayiseli public wena? Angiyidayiseli. Kwayimanje awuyidayiseli public? I-public imile fix ikhekhe store ithola ngo-80 rand. Ngabe esitolo lapha econtainer i-public uma uzothengela i1 uzothola nje ngo-80 rand. Uthola ngo-80 rand. Uma uzothatha u10 uthola ngo-50. Ngenzela ukuthi nami ngingabi competition. Yes. Ukwenza imali bangathi abantu lekhekhe sithola ngo-50. Ngelapha bese ngivele ngazaca semthango ngithi ngizofika la ngizo-order amakhekhe awu10 ngapha usalikhipha futhi ngapha wena Lord. Uma ulifuna la kimi uzolithola ngale price nawe uzolidayisa ngayo. Angifuni ukukwisa ngifuna yabona life business ukuze siphile Thando khulu. Kufanele mina ngenze imali ngawe. Yes. Wena wenza imali ngawe. Done. Ilapho nje ifomu. Ngiyabonga kakhulu utholakala kanjani ngoba nginento ethi ngizowavula la ama comments ngiwavulela ukuthi just in case nje kukhona abathile abathi hayi singafisa nathi kuba ingcenye yalomkhankaso nalombidlamo ukuthi nathi sizikhulise emabhizinisini. Now mhlawumbe ngifuna ukucheck ukuthi ithini imininingwane yokuxhumana nawe noma siqale sithathe imibuzo uma ngabe kuukuthi ikhona. Ngasiqala mhlawumbe sithathe imibuzo makuthi khona ababuzo wona sokhala ngekhekhe nje emva kwakho. Angeke size sibanike laba makhekhe. Guys please tap the screen, okay, ukhabonina lo khona uMasibizi khona ukhabonina kaDlamini khona umuhle njengonini ingabunjani kunina baningi nje bahlukahlukene kodwa ngicela ukuthatha u2x2 lela gama ungathi wasemdlesheni naku umbona igcoka manje ngibona igcoka uzogada umzila 2x2 Mafondla Mkhaya. Uyaphila ngani yasendlini? Ngiyaphila mfowethu. Siyaphila khehla la. Cha mfowethu bengifisa ukubheka la kumne wethu into aseyikhulumile. Hayi impela akekho ongathathekile lami ngithathekile sengifisa ngabe nginama fridge okuligcina. Ngabe ifridge linedinga ukuthi ngibe nalo ngoba ngiyenzeka abantu ngisabaqala la kwaMasha hostela ngiyithatha impisi ngibathatha noma baba bona kungenzeka ukuthi ngidinga ifridge ngidinga hlobo luni le fridge lingahlala isikhathi esingakanani ukuthi ilungele ukuthi ngilidayisele abantu. Baba ukuthi umbuzo omhlaba Ngiyabonga. Yes
umthatha omunye futhi ngizomthatha ngimphendula okay yeah alright so umpephetho ubuza nje ukuthi one uhlobo luni lwefridge number 2 luhlala isikhathi esingakanani lu expire after isikhathi esingakanani leli cake usho njalo umpephetho yebo mnewethu hayi umpephetho usehostela la kwaMashu yebo Umpephetho hayi uyabona nje ulapha hostel hamba uthathe awudingi ngisho ifridge ke wena udinga nje ukuhamba uye lapha ya econtaineri futhi uthatha icake uhambe uyodayisa ukwathatha lawo wadayisa uqeda ubuyele khona kodwa ke uma ufuna ukuyigcinela wena endlini ngoba lapha mina econtainer khona ama fridge uma kwaMashu ukuwalker uma usuka lapha hostel ufike uthathe uhambe uyodayisela kodwa kulo omunye wenye indawo odinga ifridge nje normal bajwayele mhlawumbe bafana ama drink uma ungena ezitolo lapha ifridge ijwayelekile akuyona into ethini perfect yeah siyabonga kakhulu insuku eziyisithupha zisikhombisa khona kodwa ke ngiye ngithi mina eziyisithupha mangenze self-buy ngenzela uqinisekisa ukuthi at least linosuku olodwa makwenzekile kweqa kancane ngibhala insuku eziyisithupha Mpephetho siyabonga kakhulu sengothatha inamba ke sahlala ke siyabonga kakhulu futhi yeso siyabonga Umpephetho ulapha kwaMashu le sikuvezela ngosobala ukuthi hayi baningi ngaze ke ngayithanda le kusho ke uTobza ngaze ngawafisa ukwadayisa emsebenzini inkinga ngisemnambithi uhlengiwe ngonyama awukafike eNambithi kusekude kwamanje aqhelile kwamanje saze sakude kodwa kusho ucela uma sengeme ungabe ukuphi nendawo bafomuhle umsebenzi wakho sesilinda inamba kusho uskara namakhula yenziwa yini awemshado kanje kusho bahluphekile kazolonke awuNkosi yami ubahluphekile kazolonke mhlawumbe usuzombhaila out manje cha akhona esiwenzayo siwabiza ngama specialty cakes okay ukuthi angeliphathanga yona kuzongabe lula ukuthi umuntu umkhombise ngani right kodwa mase umuntu mesebeyithatha inamba uxhumana sothintana nakhona ikheke le birthday leli ngithi ama birthday cake so asiwabiza ngama birthday cake okay sure lelo cake silitsidayisa ya 450 ka 500 okay sure bese sithina 250 senzele ukuthi abantu engibahlose kakhulu abantu abafuna ukwenza imali ngiyababona laba abafuna ukuzothenga ngiyajabula lemnandi cake kodwa engibafuna laba abafuna ukwenza imali 250 mina ngothola ke imi cake okusho ukuthi wena uma ulapha ekhaya thani wena udayisa icake noma ngo300 noma ngo400 sure wena bese umuntu ezakuwafuna iorder lekeke le birthday uyaadvertise lona lapho bese wena uyamthubela information ngakwenzela icake ngikulethele uEdmark wena uthathike okay imibuzo eminingi engiyibona lana BL for example umakhosi wonke mepho uthi ngiyafisa ukuthi ngingene kule business kodwa ngiseMaritzburg khona umunye okade ebuza ukuthi ngizofika nini eSouth Coast uPikhawula kuzwile ubalula amadolobha amina amalokishi aseduze kakhulu neTheku Stega njalo uyayibona yini ufika la obungakaplani ukufika khona mhlawumbe ngenxa yokwanda kwabantu abathi su5 noma su10 sisePortshepstone singathenga kuwena uyayibona usuyifaka ePortshepstone ngenxa yokwanda kwabantu abafuna ukungena kwibusiness ngenxa lokho sifuna imali yabona nje Maritzburg vele ngiyadeliver kakhulu umuntu eseMaritzburg kulula ngoba kabili ngesonto ngiseMaritzburg vele ngisongihambisela ubox account ngakho kuyangiphoqa ukuthi ngibe khona eMaritzburg kulula ngalithola njengawo umuntu kodwa nabe ngathi mhlawumbe bangaba yisihlanu noma babe yishumi yabona ukuze ngazi ukuthi ngibathi ngoba ukuhambisa amakhekhe awu10 ezweni ngako yabona ngathi mabe u10 sewamakhekhe awu100 la sekuyi-order nomthamana mase ngihlanganisa nelika boxer sengiyaqapha ngenze kube khona engikwenzayo ngithola nami okuncane okay sesingayivala noma nini 3 minutes to 10 o'clock mawufuna ukungena ungangena baningi ke ngiyababuka la BL ngicabanga ukuthi vele bazofisa ukuthi bethinte direct either through inbox or whatever but napa bayafaka ngingayifaka ku freezer ngizoyiphendula leyo kodwa napa babuza ngiseStenga ngisefried ngiseshowe napa bayabhala la ngise-Richards Bay izinto ezinjengalezo do you have classes for wona amakhekhe uthuli Mr Biela uzana se-Richards Bay kusho mase sivela kahle ngifuna ukuthi ke mhlawumbe uma sesiza kule ama contact details mhlawumbe uveze usiphindele lezi indawo othutholakala kuzona nangu nje uLTK uthi bona base Bergville nangu sabuya uTobza neFreezer ukuthi khamba kanjani ngifuna ukuthola lapho ke nangu nje uThobile unikeza itestimony
uthi kulamanjomane limnandi ukhona umfana osidayiselayo la kwamanje kusho ukhaya lo dayisayo ngabo vele ubufakazi ngicabanga ukuthi kodwa vele noma sesilisika guys la ngoba sizolisika la nizolibona lapho ukuthi limnandi azizi ipunu wabafana azizi ipunu yabo so nizolibona kodwa futhi vele mase sesilisika ukuthi lifanele leli keke ukuthi libe yilento esikhulu namasoso bafana so into enjengalezo but kwi freezer liyalu ungalifaka kwi-freezer ungena ngifana nje kuychiller ulifaka kuychiller ngeke uze kukusiza lo sokulingena amanzi yes ngoba amanzi uma freezer lesolingena amanzi abanje liba ngese-fridge kulaba abakude okwamanje njengoba ngisho ngabe khona kodwa mina ngoba mina ngiyiphatha ngoba ngiyiphatha uma ngabe khona iphanti elilalele la usuyizwile iprice ukuthi awu10 ngo50 rand i-market value ithi 90 rand 100 sure ungathi uyabona 100% sure ake sithi uneven uyazi mina ngoba bazovela ngilayisha iven uze kimi for ukuthatha amakhekhe awu100 sure bese ushaya ukhalo ukuthi uzodlula stand shiya u20 njengile ukuthi yabona bese uzoshiya bese ngishiya ngo60 rand la udonsela ko10 rand uyangizwa lo ufike empangeni uyabona mina awudingi uzube uthatha i-dry ice u30 something rand ilokhu igqozana uthatha i-dry ice noma ka80 rand evenini yakho nje ufaka i-dry ice ungenayo imoto ene-fridge wafika ngalo li-fresh Thula mhlawumbe wona ukho ngisho ebhizinisini lokudayisa amakhekhe usebhizinisini lowadeliver kunje mina ngicela ukungena nje sengizowalanda ngifike ngwakhokhele bese ngihambe ngiwanikeza abafunayo amakhekhe kulezi indawo ezingabaliwe mina ngikhona ngiyatholakala mina ngiyiphanda mina ithuba ngoba kade usho ukuthi bayibiza nge-value chain ngesingisi ukuthi mangibona ithuba mina uma uyiphanda unevan noma unemoto nje yabona kuyikhona iphole engeke ngihambe ngayo ngilayisha amakhekhe awu100 lapha ngisaqala ngangilayisha kanjalo before layisha amakhekhe awu100 uhambe uyodayisa ubuye uphethe 5000 ubuye futhi ulayisha uphinde uphume umnandi usuku olulodwa uphethe u10000 uthatha 10000 ayi mnethu abantu ke bazongakwazi ukuthi imali ke iqhamuka kulolu hlobo njengalethi labafana ngifuna sithi siyahamba vele ubiyela ngifuna ethi ehamba sibe sibalokhuza bebebona no siyalisebenza manje ikhekhe abanye vele ke kade befuna ubona umavundu sika kanjani ikhekhe akethi ndlale nethi ayingaka mlomo ngifuna ke manje ke kwazeke ke ngibone ngathi khona nanomama lapha umashezi lapha ufakazi ukuthi ayino hayi kanjani mawuthi mhlawumbe kanjani uhleka mina lapha yini bala hayi soshaleli soshaleli ukhaya lo nethi ukwalokhuzana okay ama-branch ke mfethu uthe awuphinda ama-branch mina ngibe ngililokhuzana sikhona silapha eMalukazi uzama ukhava abantu bakomakhutha ngoba isashawa indaba yendawo lapha kwaMakhutha kwaMakhutha ushona ezansi sikhona lapha eMalukazi kwayu eMlazi okay sibe khona vulo kanjani ndlele kanjena sengithi ikhwa sengihluleka ukulivula manje sebeyangibona ukuthi kuyangehlula ukulivula ikhekhe kuyawehlula no vele mina ikhekhe ngiphansi ngilidla hayi ukuthi kuzovulwa mina vula ngilivulela nekhekhe mina awusikeke la great angifuni lana ngibuka lana inhlelo zami bafethu njengoba besikade sishilo si live ku page lethu leMavundla Media sihleli noSiphamandla Kabiyela lapha yana eMthonjaneni usobuka usidayisela ke ubuya kwenkampani ebizwa ngokuthiwa ikwaBozas mawukuthi usanda kusijoyina wenza amakhekhe uthe ayi lento yamathiya kuthi amathiya ngithi leshandise lalela naye leshandise ngicela ubukisiseke nje manje anake ngibe ngilokho ifokhe ziphi iponi ngoba le thing ucabanga ngale mpahla uzothola ngo10 rand kanti ngoba ubusho 10 rand ushandise engaka u10 rand cela ubukeke leshandise uzoyithola nje ngo10 rand yezwana nganako esibhangi ufuna ukuthi ngilishaye lishaye usaqhubeka wena uzolokhu ulisika wena ushaya ngiyasika mina uyagadla wena no ngishamba ukuba Spam. Kanti ucela ngempela. Ikhekhe, ngangilani. Sangala ngekhekhe kodwa. Ngiyafika ngicela nimbone nangu Spam. Angathi ningazi nto nilifuna kumina leli khekhe.
nilifuna umuntu wrong nawe umnikazi waleli keke uSiphamanda Biyela ubuya kwinkampani ebizwa ngokuthiwa iWabozas isebhozas naye vele igama lakhe mangithi ngiyathola abazali futhi bamqamba nje bambusisa ngokuba uBozas esamncane no cream wakhona ucream lo wakhona la emhlabeni siyazenzela kahle kahle no cream no jam lo siyazenzela khona kuphela kanti yini ungakwazi ukuyenza wena be njengoba ngisho ngumbhaki mina mfethu ngumbhaki 1 2 3 4 5 6 7 8 ayaphuma u8 udayisa 10 rand bafethu sisika ikeke likamnewethu uSiphamanda Biyela wenkampani ebizwa ngoBozas Bakeries basiyibiza ngebhozas foods asithanda ukuthi sifake amagama kakhulu esilungu yes lokubona uma ngabe silidayisa esitolo asilifake ibrand ngoba yabelungu laba bahlakaniphile basuke basihubhe emasenza kanjalo uzofica nje kuyikhekhe likanje livaliwe lafaka idate sell by date usungalifaki noma ngilifaka istick sebezoqala manje babiza abamene bethi wena wenze njani bengifuna mina abantu bakithi bathole indlela nabo ukuthi benze imali ngathi umuntu angakwazi ukuyibrandela yena ungakwazi ukuyibrandela wena yeah ungakwazi ukuyibrandela wena futhi mangibona nje uyathenga kanjani sengangokuba neservice ukuthi ngibrandele ngoba nginazo izinto zo ama-roll ama-printer ngiprintele ngikwenzele ngifake lesi stick osifunayo manje wena imali wasuma ngathi manje usumnini imandla wonke manje cha izinto esizenzayo wena usukwazi manje nokuthi manje abantu unama-roll manje wona sibawona wena sibaka nje mfethu onganayo sibambe laphaya hayi angithi vele siyabenzela bonke lawa lezi zinto besiyibasha sifike siprintele lo noma vuna ngizomprintela ngizomyekela mfethu inhloso yethu thina ukuthi umuntu omnyama naye aparticipate emnothweni inombolo zokuxhumana uSiphamanda ngoba bazokufonela manje wena bathi sebelinde inombolo ngizobanikeza inombolo yomuntu obhekana nalomsebenzi okwa-marketing okwa-sales ngizobanikeza inamba yomuntu okwa-sales igama lakhe uSibonelo umkhwakhwathu mfowamthembu inamba yakhe ithi 082 071 uthi nami ngiyibhala 5781 082 yes 071 5781 Sibonelo lo mfokamthembu noma ke umfokamhlongo usibonelo umhlongo umsebenzi umhlongo yebo sibonelo umfokamhlongo uyena umuntu oyangiphathele indaba zokubhekana nama-customer khona ipage elithile ku-social media be Facebook Instagram not as yet asikakafiki lapho silana nje ngoba ngilana nje mina mangifuna ukumakethe ngoza kuwe isikhathi ezinye zezinto-ke ngizophinde nami nguhlabele sesisodwa-ke abantu abaningi into bayithanda ngoba sebeyibuka yabona namanje sebehala ngoba sebeyalibona leli keke so ngicabanga ukuthi vele mhlawumbe to some extent as isikhathi siqhubeka sizotholakala nasenkundleni zokuxhumana ikakhulukazi la izobe displaywe nje khona onke ngokwehlukahlukana ekwenhlobo zabo kodwa kwamanje 082 071 5781 igama lakhe uSibonelo wakamhlongo uyena okwa-sales and marketing kwinkampani iBozas mhlawumbe akhona athile okugcina mfethu ongawasho ngaphandle kokuthi baningi abafowethu abala othola ukuthi basegoli nabo bayabhala la baseyindaweni ezikude ngicela sesiphendulile leyo ekunye mhlawumbe abangakwenza unayo ihandle ka social media nje wena or yena uSibu abangamDM because akusibona bonke abantu abangakwazi ukufona be it WhatsApp SMS but DM and stuff iyona inamba esebenza iyona le ku-WhatsApp iyona leyana WhatsApp 0820715 WhatsApp utholakala iyona leyo ama-social media handles akaze ngiwenze ngokuthi into zomaketha ngoba ngisho umbhaki yabona-ke manje nje-ke Biyela-ke ezinye zezinto nami I'm also developing my own network of black businesses yabo ezinye zezinto engazi ukuthi sosebenzisana kuzona yabo lezi zo marketing nami hayi ngitswempu kakhulu kuzona so ngicabanga ukuthi ke sesobe sesibuka lapho futhi ngoba ngiyazi khona umuntu nje manje uma bethi umnikeza ihandle yakho nje ethi kuhandle ngusibani bani
mhlawumbe ngubhozas ubuzokubona ama-DMs ozowafica lapho nje abantu abathi sifuna abanye bayanqena ukufona vele manje sekutheni ungathola ukuthi usibonelo ngoba ukuthi udila namakhekhe nje uvele ubhizi ushaya ikhekhe kuyimanje so akuselula-ke no balelisa hayi asibonge asikhulutha kakhulu sibonge mavundla ukuthi nisinephalele ithuba bafowethu abantu abanezitolo abantu abafuna ukuphanda thatha 500 rand wakho uhambe kulezi zitolo uthathe ikhekhe dayise nje ubone nje 10 rand uyiphilele ngeke kufane uzothola lo 200-300 rand ngosuku itraining sizokuletha sizokunikeza noma ngabe isitolo ufika khona abantu abaqeqeshiwe abazofika bakusize bese isitolo ufika kusona nomfowethu lo oxhumana naye efonini yokutshela ukuthi iziphi izinto ofanele uzenze kodwa kukuningi nje thatha wona 500 rand zokunikeza ngisho into yokuphatha musafika ufike nje uwena phethe imali yakho 500 uze no 500 rand wakho thatha uthi mina okunye ngizobe sengisiza ukuthi nakho siyabonga maduze sizoba nesemina yosomabhizinisi bethu hayi nje kuphela abazobe bela babe behlangene ndawonye sibhekisisana ukuthi kukhona nobuhlobo collaborations and partnerships that we can foster sibone simove kanjani but nje mfethu lami lokuphetha ngithobeke kakhulu ukuthi usikhethe njengabanye babantu ocabanga ukuthi bangakusiza ekuphusheni umsebenzi owenzayo sisifisa ukuthi uNkulunkulu umveli nabavela kuqala abaqondene nawe bengakusingatha babe kanye nawe baphefumulela umoya wabo ukuphila phezulu kwale idea iqhubeke njengoba ikhula nje ngokungaka iphindaphindeke ngelinye ilanga sazi ukuthi hayi ubhozas waqala la eMavundla Media usitholakala kwezinye iteshi nje ngoba ngiyazi maduze ngizokulandela futhi ngiyazi ukuthi ja manje sizobizwa ezinye iteshi ngokulandela lapho umakethe la siyabonga kakhulu igama lakho Siphamandla wakabiyela ubuya kwikhampani ibizwa ngeBozas Foods usechazile ukuthi itholakala kuphi nakuphi nombolo sesigcina 082 071 5781 la uzothola khona usibonelo uNjomane ubhebe usebenza ngamakhekhe ubhebe yazini mavundla kula abazobe bethinta la bakhona bazokuthinta ngiyabazi uvela banikeze le yami uyaziyo kodwa kungabe yomphakathi ukuthi bayinikezwe wena bazobanika uyazi njengoba usikhuluma nje kufana nokuthi usibanikile ngoba bonke sebezongena ukuthi bethi sicela inamba kwabiyela ngizobanika kwemali siyabonga kakhulu mfethu siyathokoza asibonge ikhekhe lami mfethu vele sizolishiya enye into esengiyithokozela la ubiyela kuzofika abantu abadayisa inyama khona abantu abadayisa inkukhu guys kakhulu laba basemabhizinisini okudla ufike phela uyiphethe into eyisibonelo sokuthi udayisa ini so that uzokwazi ukuthi uyishiye nathi sikhulume ngento esinjani angisayiboni ngithenga emakhekhe manje empilweni sengizolela ngizokungasho kweli ikhekhe vele ngibiza uBozas futhi ngithi oza sizokhuluma kancane uphathele onto phela abalaleli bakho hayi siyabonga kadake siyathokoza siyabonga kakhulu